It-tnejn bidiet is-sena akkademika fl-Università ta' Malta u nfetħu l-bibien tal-ogħla istituzzjoni edukattiva tal-pajjiż għal 4030 student ġdid. B'kollox, għas-sena akkademika li għadha kif bdiet, l-Università se tħaddan aktar minn 2000 student għal korsijiet ta' baċċellerat u aktar minn 1000 se jsegwu kors f'livell maġisteru. B'kollox, l-Università ta' Malta se tħaddan 11,850 student. Bħalissa l-Università ta' Malta toffri 930 kors u din is-sena introduċiet niċeġ ta' studju differenti f'livelli differenti. Għall-ewwel darba l-istudenti kellhom iċ-ċans jistudjaw għal baċċellerat ġdid fil-kontijiet pubbliċi jew anke kors f'livell maġisteru fl-arkivjar jew fis-saħħa diġitali. Ir-rettur tal-Università, l-Professur Alfred Vella, spjega li din is-sena l-Università tat spinta fis-servizzi ta' counseling li jsiru fuq il-kampus u ħeġġeġ l-istudenti biex ma jgħaddux minn żminijiet diffiċli waħedhom. U li għadhom fiċ-ċans il ħanajtek nirrimedjaw għal ħsara li saret, hija importanti, kritika u nkunu irresponsabbli jekk aħna ma mmorrux dak il-pass forsi anki ekstra din is-sena biex naċċertaw li l-istudent jipprova jieħu dak li ħaqqu u naqra iktar ħalli nikkumpensaw għal dak li tilef. U hekk kif ir-rettur flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana inauguraw il-Freshers Week ta' din is-sena, One News ħar-reazzjoni ta' xi studenti kemm kurrenti u kemm ġodda li jinsabu eċitati li se jkomplu it-traġitt akademiku tagħhom minn fuq il-campus. Like studying didn't feel, let's say, as like obviously it doesn't feel good, but like at least this way I feel a bit more motivation because I'm seeing other people and I guess the collaboration between us will be better. Oh, it's great. Not being online is like really a breath of fresh air. It was kind of a struggle last year, like getting through it. It was really weird for everyone. I think everyone's really like relieved and excited for the year now. And there's like even just seeing campus so full is really cool after last year. Jina first year, so qed ħosni eċċitat ħafna, and I can't wait to start the year. They reached out to us on email u hekk għandna l-KSU app ukoll. Studenta minnhom kellha messaġġ speċjali għal dawk li se jibdew l-Università għall-ewwel darba din is-sena. Get involved in honestly as many organizations you can. Like first year, especially the first term is like way chiller than you think it's gonna be. Like go out and get anything. Get ready for exams because that's gonna be a pain. But other than that, yeah, get involved. Like it's a really good community and you should really try it out.